Abunge MERU batirimanite mbunge na MERU arena KUUGA kinyaboi bakwenda gwekirwa kire mubango ethirikaine neyo kunenkanira byakora byotethio bariyo nindi mubango yoyo tibatigutiura mangabana na county commissioner Freno Dunga bakiwa kinyabonende bethirite batithira kia kuromba byakora byokulukira mbunge IBAMENERETIE MACHIBU bakiwa batikwithira baikairia barakupakubatara kinyabyakora bi Boniface Mongera na twachi kinya Muthia jomo shemana jura bunge ba kaunti MERU bakwithitie ntuko na ruikarone bya bunge ibetikaniririe kumara bamukundurite metho gavana wa kaunti MERU bikaro Mwangaza na county commissioner wa kaunti MERU bwana Freno Dunga nonto bwakiria bakwiba kwithira betengwa kiri shule kwa jenire musanda irendirete ndene kaunti MERU stored development projects bakeria ndikibanteto na nyumene kwa renyombe weru TV ibaugire kinyani ni batekenete gavana Kaira Mwangaza na Freno Dunga Muntoro tarire ngabana no watarire kirema no tarire John Paul no tarire Mpuro no tarire Bubangi muntoro tarire ngabana no tarire MCE na no tarire mujumbe na ndikenda muntu wonde tuigwe fair igora tumatuga batue iri bikorokere schools kwa ututumba gwitikiria baroga woni ndigithe CC na mburu inapi kora bietete lakini bigeta kugawa member of parliament utuleo na bya kora biba tukuringa kerere na eguru Eitha nkoroki bethombera kathariba kwa thirikari Kenya ne batare kwithire kiongeriwe musanda bire kuja ndene kaunti MERU nonto bebi nenkaniri kagitene gaka bitinyiria nto every part of MERU that one yellow as it was marked yellow it's no longer in that possession because even the settlement which was referred as the granary of MERU it is in their need of a food assistance. Onto ya Igembe South constituency they roll anto bombe tekwetha bakenye lwa nempara na inya muno tugomba kwetha tukariria manto ya bura ndwe chumbe tekwetha Kenya ngwa na ro Igembe South ne anto ba Kenya wildlife ba MERU National Park na ro bombe tekwetha destroy intake cia rui cia anto ba Igembe South bara bombe tekwetha ba Kenya ngia generators cia millions of money bombe tekwetha ba distract into byankiroki ya milioni 15 bara bombe tekwetha ba Kenya ngia na kwotu kaomba kwetha tukifuatilia this national park bunge babarenderea bagotenkunia kinyimwiri bibe musanda batere kwethira itaurwa na kwendwa kendo bakwethira rungamira ngarame okamati ontubra kwa machibo jamwe ibethiri tubena mutugo jojo tunasema kwamba sisi tuko na uwezo wayumbi wako na uwezo kwa sababu wanajua agent wao kwa ngiramu ya kina nani chakula yende shuleni primary school na yende primary secondary school kwa sababu wasaizi ikipewa machifu na wacha niongee yule chifu akaribu asikize ikipewa machifu anasema kwamba ngoni ya 5 ni ya kukomboa gari ya kupeleka chakula sisi tuko na magari ya CDF tutapeana ibebe chakula tuko na malori tutapeana free tuko wajumbe ibebe chakula na chakula igawe na watu wetu ambao tunaelewa na kina nani yani ngaitapika bwe kwani CDF iyo bye settlement ukagitangara metumirwa ibikinyake gatembe bya kinyagatembe tukandistribute nangu ngena nutwaje na twachana twinde tuli ajumbe enda machukuru ya inyelibi ete machukuru kinyama secondary na day school nikienda tumenyerana barabetu baikuo donto bata chukuru babarinde na itukumya kinya secondary school sila cia bonding kwina ari tubati kumba kure afisi kubaka awa kambusi kidogo nikienda bathiria tamwe betho abatethekete ku chukuru icio lelwe kwa tuka kwe au urudire kana nkero inkai nine nkero ira cio urekete saidi lakini priority nene nkero machukuru yetu primary na secondary nikienda ari toba betu baria machukuru nonto kithomo kitechokairwa na kirente tushokole manto fatareza na joy borite thirikari na ndwangire kuthire kibangane nteto ici shithiro shetigira mukenya wonde na mumbiro na kwethire kinyuri fertilizer ije ete kumakania na ariari ibatu abunge ibatu tukwaririe manto fertilizer tutiraigwa ngavana ageria manto fertilizer nano mwanka kinyawe auge ara tuka associate nwe kenda tumba kuga fertilizer bwega anto bakanengro fertilizer beta kwendia thai tuina information kana tukumenya bantu bagurita fertilizer bakambira kwenda fertilizer kunia chiringi ngirinya 500 kana ngirida 500 bakongera bantu kangiguru antu ba MERU bagure fertilizer thirikari na ngirida 500 na tukwira NCPB bono ora bakomba kuthithia mbinu nikera fertilizer kinyila antu nyawa kuge bareke kwitha bana transport ndaya twe tayari kujukia musanda kuma ke muntu wonde uraumba gutethia
ni untu kia twina kio ni antu ba South Imenti patekeje kwithira amwe na Meru yonthe bagisafa ko batu twe timu imwe tugaita tugwatanirite ngugi tutikuria muntu ajire na kiama kiriku kana kiriku kiria twina vata na kio ni gusupport mutongeria urio wa Kenya na kuona antu betu ba Meru ba ukala bwega. Nkiripotera Ntoshauru TV kumaja kingine kithuke Nairobi mbita Boniface Mungera.